Mame Mao Akwaba and Foumbra Ganes MTVGH so wofre me adwoa sechim. Ebusuafo abranti a okase eye kroboni. Na ochre se eye former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo e nana bedi achiri eye Dr. Bawumia e na NPP amembu a Ghana fo ekotugui akwakofa NDC aba no still na amafo na emu eye propaganda he say his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ama meye hwekra. Na abranti e kire se owo lower menya na ode enkra bi fi wa ode aba o kire se his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo say ye ka se obebu amembu no obo ne ho modern aside free SHS na drip machines na ambulance na drones a obey ode ma Ghana fo na eba na infrastructures a school adan akwan interchange oye papa na do any hrem e wo lower meya honoma eniema his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo eye de mo no enya asem keto akra na Ghana fo e no mo ye ungrateful omo hwe gari banche brode ho e de koto aba and de brode kwa ye ntimeto ntinka ye kan ye beka ne sei na NDC omo 4 years aside ye nya aduane ndi no competition o betimi ne former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akreso ana Ghana fo ye dejeje enti nsema abranti e de etudwa abranti a wozi den kwembe na Akufo-Addo aye wo so manya me boss wa kire uba lower manya krobo me ka kire uba lower manya krobo Akufo-Addo aye Abanse Abanse Junction Bank Road. The road will be 3 kilometers straight to Tema across cross to the Tema road. Honorable Simoko Kutete, former MCE. On the wire. Since 1992, year to Obama NDC were lower manya. Sakweno were up to now. Even greater crown move from Basobe Grady Supunda. Akufo-Addo Aban, and Honorable Simoko Kutete, the project master. On no bad obey. Me boss watch it out. Atwa Hospital Road since 1992 year to Obama NDC were lower manya. Atwa Hospital Road they never do anything for top. It be Akufo-Addo we can do am. In the Honorable Simoko Kutete. At the second third one Nuaso from Huawei to Nuaso Town Road since 1992 Nuaso Krona Kasa omoni ye na nanum beti krono ye na nanum betu krono ombeti krono omo amfa kota omo ehun kota poda Nuaso fo no omo ehun kota po omo hu bida Honorable Simoko Kutete eni Akufo-Addo omo baye no kohwe no aso faka ne bra no kohwe no aso anete na mo Gyimie sa kohwe na ene no aso iso to a amafo the barefooted na enam omo hwe wallet boot biom se say omo the barefooted me boss akire wo mabo me sa amon mabo we Abanse Bank Road ma Atwa Hospital Road Nuaso Town Road aka Ojadonya Road Ojadonya to Nuaso Angris aka Newtown from Newtown Junction Nuaso Newtown Junction to Kenya Junction Nuaso Newtown to Kenya Junction that town Nuaso Newtown the town inside that road or ibi Akufo-Addo the Simoko Kutete we do am. You dey hear me or you know they hear you dey craze. See how they talk you matter they tell you can't they talk can't they write stupidity for here Agbom Town Road Agomanya Agbom Town Road Honorable Simoko Kutete the project master I be in do am. That na mu NDC for mu Gyimie sa mu 1992 year started to Obama NDC for lower manya kwa me na mu ye lower manya omum da me DM no be kire me kwa ya mu ye lower manya that na mu Gyimie sa mi donyami NDC for na ye to Obama omu lower manya omu timi nye kwan bia lower they no do anything mama me kire o kwan omu ye 2016 ye ba beto aba no na omu ye asphalt free so manya ba pom asphalt no kra no mu wie eso to no mu ya asphalt eso to no mu ya asphalt omu free abamu ya pom ya pom mu ya Akufo-Addo pom mu ya no na omu ja kwan na si wo ekwan na omu ya asphalt na omu ya kra po and do 2 years
na afat ne nyina so tutututu baby as say omuye drains wo no mo anye drains baby as say omuye covet akese no mo aye covet no ti say 2 inches pipe enti so to na abo faso na akufa do ba ye na onu abosi bokoku tete na omusi da bi ye be mo contractor papa ye adwuma no na ye di contractor ni ba ye ebe ye je ko construct road from so many to Pom. Why drains, why covered, Missy Metra the betu TikTok. Omo biahu, why covered, why drains are so why be still cry to Abana and MPP free abemukra no mu ye juma. Missy last month pe and this is for apomu contractor no ya obe fani nyamani koye. Eti ye mu ni wo se mo stronghold mo atime anya hwi mo ye drains why covered me see metra the betu TikTok omo bia hu why covered why drains are say why bibia wi still cry to Abana and MPP free abemukra no mu ye adwuma me see last month pe and this is for apomu contractor no ya obe fa ne nyamani koye eti ye mu ni wo se mo stronghold mo atime anya hwi mo akufa do oye bibi abo a mo no mu ba ye kwa motime abetu aso e da jibisem no ye kan na obi obetu wakofa ne phone no obetro because onu na okọ school eti oni mbefotro no obetro wasasema kwa we misi medimochi cost you people the foolish people me gonna come for there bitini be ya isa mu keka be kan sika what is saying o se maud ba o mi ayede o ye muslim and bo ma muslim be di ade o Ghana na wa wo hwe papa yi a ye fe na alaji maud ba o mi hwe na brabo se de o si ye kam ne na kasa Bible say odum ahobrase fo na hantanfo do si won kwan say the papa ya ahobrase sitie how I will see your job baby obeduru bi otini ni pa nyina atena somdwe say the Bible kan ye no na wo de asimasi nso gina ho a me ba jam busa say asimasi asole be no ko Ghana wotena ni TV station wo gu asole ahodo so ono nkwa ne ti ono nkwa na ka no kwanti yenya no mani ngu Ghana asole nyina ma wo de ayi MPP co opposition wo wie na mo sa to wo bobu trisu no mapampa so bana say eya samila ni kumba wo me na ma mo co opposition na wo sa sika o se ho anwani no adwuma ye de wo koto ano no 2060 to 2025 abrobo funa wo boye obi pa adwuma je se wo gisika gu botom mo nkwasiafo se ya na mo gwa MPP na mo de MPP co opposition why you trisu asoroboa wo jina wo be kan kwasi asema ba na be ka bi mi enko ase e friend se Muslim na ye hwan ni sa no wo sha ma wo di ba wo mi ani suban be na ni Muslim wo che Kristo ni wo che Pope di suban se ye di Kristo na kwakwodi ade de ane nka ba ayi de moma ni nyina nchen moma simasi mpe ba bi ntia because Canada Japan abrabo ni su Bible say mo hwem nsiam na medwo no ono onjo wo hwe ba wo mi ane Canada ma na edwo a wo di Kristo suban akototo ho mo mpe ba bi ntina ene Canada hu se opadi de nto di nyame wo di Kristo ene akokopa adi die ana otena Ghana tena radio station TV station ogu asole nyina wo Ghana no ayi se Ghana fo asofofo a wo mu de sika nti wo mu sum sika gya nyame no ebi on wura befi na nka Canada asole be dan na obewura mu saa no aje se oyonko a ono so wo nyina no o hyi no nyame hu mo bosa mu evil things na mo de TMPP mu na Maya MPP for your position. What Johnny TV station no penny na wi a no all bru ni trisu na pampa so for trisu buna. E kan sama kese agi akra no. Ye to the for wantie no. What the MPP ba opposition wi abu wi mo sa da ne mani akwa ne ba wo mi aso. Na me ntwia mo ka. Akwa siafo amu de mo no mo te guy mo te MPP mu na mo e ma je say mo de MPP beba from no. E be bo mo amu trisu no ma pampa so nya me na be twia mo ka. Asiafo